Bah, bermusik nami ngomong radio mo. Gabi amang. Amang bargual bagus sih paridahat nasu palopan na tabu. Naniala manugot tinaruho bodari. Gabi. Natua-tua gokos si bay mau jojo si alusan. Nung hati-hati malabok puso mau pasatam itu hamuna. Anong ngarohamu mangadopi gokkodo jojo nami. Gabi. Dilas ni roha nami amang padi nami. Dia pala ditikyon takas ma pasaton nami so sakti-sakti nami. Tuhamu amang padi nami songo patuduon las ni roha nami. Boru nami pasatamu. Horas majalah gabi, gabi majalah horas. Mulai hati betutu di vertikionon. Ima tutu nih pasat tamu son satek sakti mon. Jadi takas dah itu tu manukun. Dia mah tutu lak na dia mono na. Dia mah hatana dia mana dia na. Takas mau berbuah-buah. Mau lihat batu tu nauli batu tu jalan ring kana pada nami. Di nama nak kasih mau saksi sakti na upasat kami. Asa takas suju purbana takas suju akola. Takas mai tahu takas majana mora. Di son nomor pung roham naing. Popara no pun nami borsat junjungan sila berguber na sitok sekarang sekitarna. Makalasson. Pasu-pasu nang sahat tuhami. Siya na mata berdengga basay. Boy hai metong taripar. Siya tahun 2022 satu tahun 2020. Jalan namang ido robe hami. Di pasu-pasu. Doh diring-iringnya mata berdengga basay hami. Di tahun 2020. Dua hatok kami dapu pasu-pasu seluhut peparan nyo pun nami. Pasu-pasu agabion. Pasu-pasu hamoraon. Bain sangap di Tuhani. Asa marhite tong apa di nami buhay marsia minaminang songol lapat ni gaul. Marsi tukol-tukola songol suhat di robean. Ulahong akas siya pakilalaan. Buhay hami sa uduran. Tudoruan. Jupat tong nahulul hami. Dapok nahulul hami. Lumobi ma dihasehaton ni daging doho partod dion. Dia ka nasa tubuhan anak asa tubuhan anak. Dia ka nasa tubuhan boru asa tubuhan boru. Dia ka na mekmet. Say burmagorang may mana jala tokka panahit na hito. Song ni kamar sikola. Di paturutuhat na diperbisuki man ni parsikola na jupa ka na sinita ni rohana. Song ni nang dia mga lurui rokap amang pardinami. Di paturutuhan mata rokat na uli rokat na ringat dongkak na gabi sa urmatua tuaka arin na mangihut. Nang diak kepada rama pihak kami. Tulomak nama Salomon nami akka berani golu tujuluanon. Boy han patu panak kena ringga dope tujuluanon na boy patu pon nami. Seluhut na peparan pun nami borsanya. Urutnya tonga dari tu paro perboy pir. Asa pirma pokki bahul pasalongan. Pirma to dinami, pirma to dimuna di paturu Tuhan maka dari pasalongan. Tu paro tu nang napura tiar. Napura tiar ina na Salomon ina ta suri pada. Napura tiar napura tiar itu rakana di bibir do ina di toruna do anggota buna. Asa tiar mahamu amang digosi-gosi muna. Asa tiar manang hami di totor nami. Song-song ni nang ringgit sitio suara ni sila ni pamaretta. Asa mulai suagan ngotong. Isong gopia baroba. Molo ni ula si ulaon merleba makana loja. Je molo si kop ulo to amang padami. Las om marihamu pasi tua na tonggi. Gabi kamu amang. Gabi amang. Mulai hati tutu nunga betakas tutu di papoto kamu. Ima nama ulaon tutu bona tahun borsak jungjungan. Siang ge tutu merdala tutu ulanon. Sian nama huai sak dumanong ado dumang ujungi. Ya gitu tuh songon tangyang ta tutuan dia kada sorapo rokap tutu di batu tutu rokap na. Dia kabar sekolah tutu di palacar kabar sekolah na. Dia kada dana name me tutu si burmagorang manasida. Jope tutu donon nabi do songon ukap di nahujalo amion. Bagok na marhal temana tubu naniagatan di robean. Horas matutu hamusu na mangalian suang-suang ni mahami na sinarya. Matutu. Jadi emang mungkin Rabbana fosro pihak memang naso tua lata.
karena bos ro bihamang naso upo to hata mungkin tuk sosaria behata namion bakal aku numi mamang jadi dison tutu naik benon nabe tutu godang tat atar sodalat tabartang tujuh bari bata ali godang odak si totor ramang dah tong bahut tamu di jong-jongan muna asal baik kami godang nami. Tema amang padinami anong nga di buhay hamo ulot ta para dikyon songot tam yang ta tu bardinggat basay nuaing pe amang panguloy amang siuluan naing manot tarumahami dinamamuka aka ulot ta apalari dikyon asa songon itu marohoron nami ay hamo par musik perterias na malo persuara na tados tu langit terus na tados tu tano lison hai mangido majo hami dibita-bita nami asa alu-aluhok kamu majo amang alu-alu nami ima alu na itu mata peringga basay sigonggong perluhutan jala silian muat na dito nitia haita sa luhut na alu-loda mga mauli ate ma pada nami nung ari lolo kamu tu amat teribata dalatan sa banggongkom hita saruk na natin opana alolo hordahang mo sa itu sahalan pun ay bersat juga silaban namo parhami saluk na pinopar naon alolo hordama mauli ate ma pada nami nung ari lolo kamu alolo nami tu upung nami nama parhami dalan nami metong pasangap na toras nami asalilik kay mangulu di tanong ni Jehovah na lihat di hami suang-songon ni manang di hamuna aloloda hamang usia tu situan na torop suang-songon niya kapanggongop ni luton aloloda hamang ma mauli ate ma tutu hamang pade nami nung nga dia luluhok kamu sa luhut na alu-alu nami nuaing pe naing manot tormahami paringga tangan nang paringga guting asa bulan dia berubah dan jiwalat ke diukulan baik kamu majo godang mula-mula mauli ate matutu nung ngari bek kamu godang mulai marmula gabi marmula hora sama itu asa sia jur mula-mula nya sia mula toppa nung ngari bek kamu godang mula-mula bek kamu mah godang soba tu amat tari bata ate mah hamang pada nami nung di kamu godang nuang pe
Asal lihat nanauli, lihat manaringgan. Asal lihat perhorasan, lihat penggabian. Neng mangaliat mahami. May damang godang lihat di. Mau lihat matutu hang pada nami. Gawe kamu godang lihat. Matutu bang gawe perhorasan kami selalu. Opo nami borsan junjungan sila baru bere narong di Cikarang. Bang Pemang. Kita nama saya godang lihat langsung di studio ni mah. Amang kami masahat nulisan lahat dama hasahat tio nai. Gawe.